Tako govori aktivna starješina Milan Astić, a sada će se veličanstvenom skupu vratiti narodni poslanik profesor magistar Momčilo Golijanin. Dragi moji nevesinci, svjedoci smo složenosti situacije u kojoj se nalazi naša zemlja. Iz dana u dan srljamo u ambis, iz dana u dan slušamo strašne vijesti i izvještaje sa ratišta, prebrojavamo mrtve. Kriza je zahvatila ne samo privredu, nego i moral. Ljude hvata panika. Roditelji se sa pravom zabrinuti za sudbinu svoje djece. Ne smijemo zamjeriti majci koja iščekuje sina iz vojske da ga prihvati u zagrljaj. Ne smijemo zamjeriti ni njenom vapaju da se prestane sa krvoprolićem. Mi koji smo roditelji to bismo morali razumjeti. Ali nikakva roditeljska ljubav prema djeci, ni vajna briga za mir u zemlji ne smije nam dopustiti da pređemo preko granice čovječnosti, da nas ljubav prema svome zaslijepi u tolikoj mjeri da počnemo mrziti druge. Svjedoci smo, nažalost, ovih dana da se na mitinzima roditelja vojnika često pretvarali u izlive mržnje i najnižih strasti. Nisu se birale riječi kojima će se uvrijediti Jugoslovenska narodna armija i njeno rukovodstvo, kojima će se uvrijediti srpski narod jer je navodno armija njegova, kojima će se uvrijediti srpsko rukovodstvo. Nedokučivo je ljudskom umu koliko ima mržnje u pojedinim tim roditeljima. Nepojmljivo je da majke koje se pozivaju na materinska osjećanja onako bezočno vrijeđaju srpske rukovodioce koji nisu imali sreće da podignu porod i da sami budu roditelji. Zar smo uistinu toliko sadisti da vrijeđamo ženu što nije postala majka, da udaramo na nešto što je najsvetije kod čovjeka, na materinstvo, na roditeljstvo? Nažalost, jesmo. Svi smo slušali riječi koje se graniče sa bezumljem. Pojedinci znali da iskoriste tu roditeljsku ljubav i da manipulišu roditeljskim osjećanjima. Sticali su time političke poene. Isuviše je providna igra koja se tu igra. Pokušava se prebaciti lopta na onu drugu stranu. Želi se naime nazvati razbijačem Jugoslavije i Bosne i Hercegovine viteški srpski narod koji se upravo bori za očuvanje i Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Mi možemo prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao suverenu samo u suverenoj Jugoslaviji, sa istim pravima i obavezama koje imaju i druge republike koje u nju ulaze. Za takvu Bosnu i Hercegovinu, za takvu Jugoslaviju u stanju smo da žrtvujemo sve. Zato je nespojivo sa našim moralom da atakujemo na armiju i njenu ulogu u očuvanju Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Nespojivo je sa moralom srpske majke da joj se dijete drži za skut kad treba braniti domovinu. Jer srpska majka doživljava najveći bol ako joj sina ne prime u vojsku. No nadam se da će u nama preovladati razum i taj viteški moral. Nadam se da će ljubav nadvladati mržnju, razum bezumlje, da će ruka pomirenja koju je srpski narod uvijek pružao i koju pruža i ovom prilikom pobijediti kalašnjikove. Živjeli! To su bile riječi profesora magistra Momčila Golijanina, a ovaj veličanstveni skup na lijep način treba da se upita Hercegovci, dični nevesinci, da li ćete svojim na kraju velikim aplauzom
obratiti se na taj način predsjedniku Jugoslavije da nas spremi članove Jugoslovenske narodne armije u naše nevesne. Spontani gradski aplauz je najbolja poruka da se na ovaj način ovaj veličanstveni skup završi. Uz veliku zahvalnost za zaista veliku podršku, bratski vas pozdravljamo uz muziku Živjeli svi zajedno na čelu sa JNA.